Гандоны, блядь. Pasukan Rusia kembali menunjukkan dominasinya di medan tempur. Prajurit Resimen Senapan Bermotor Penjaga ke-71 melaporkan berhasil mengeliminasi tentara Ukraina beserta tank mereka dalam pertempuran terbaru. Dalam rekaman yang beredar, tampak jelas sejumlah mayat tentara Ukraina berkelimpangan usai dihantam serangan. Tak hanya itu, sebuah tank milik pasukan Ukraina terlihat ringsek dan tak lagi bisa digunakan setelah menjadi sasaran tembakan pasukan Rusia. Keberhasilan ini disebut-sebut semakin mempertegas kemampuan tempur Resimen Penjaga ke-71 dalam menekan perlawanan militer Ukraina di garis depan. Rekaman tersebut beredar di Telegram pada Selasa 23 September 2025. Гандоны, блядь. Да, также нормально. Микрофоны шли. Короче, микрофоны шли. Это пехота была. Вот так вот бывает, Как когда работает 71-й полк, ебать. Смотрите сюда, он как частный танк. вон еще один валяется. Их там 3 валяется. Фу, блядь, мозги аж вылетели, да? Пиздец. Подержи, я вот этого проверю. А, вон еще один, ебать. И один еще там в этом в окопе лежит. Без головы. Ты, короче, ранен. Ну и живот. Подержи, я проверю. Только аккуратно, аккуратно. О, бля. Его уже заминировали. Нет, вряд ли. Пизда на. Башки нет. Где трехсот? Там, надо будет помочь. Гандоны, блядь. Да, также нормально. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.